Köszöntöm Önöket, sziasztok! A mai adásunkban folytatjuk tehetséges diákjainkat bemutató sorozatunkat. A birkózó Bot Gergővel, az első A-osztály tanulójával beszélünk. Valamint iskolánkon immár sokadik alkalommal került megrendezésre a diákság körében nagy népszerűségnek örvendő Active English Week, vagyis az Aktív Angol Hét. Mai adásunkban a diákjainkkal beszélgetünk erről az egyhetes programról. Ahojte, vítam vás. V dnešnej relácii vám predstavujeme nášho ďalšieho talenta, Gergő Bota, ktorý je žiakom prvej A triedy a je skutočným talentom v zápasení. Ďalej vo februári na našej škole sa uskutočnil program Active English Week, teda týždeň aktívnej angličtiny. Gergő, odkedy zápasíš? Zápasím už čoskoro 10 rokov a za tento čas sa šport stal neoddeliteľnou súčasťou môjho života. Ako si prišiel k zápaseniu? Otec mi prišiel s nápadom, či by som nechcel skúsiť zápasenie a mňa vždy bavili fyzické športy, takže sa mi to od prvého chvíľu páčilo. Čo ti dáva zápasenie? Dáva mi to disciplínu, sílu, vytrvalosť, nie len v športe, ale aj v každodennom živote. Koľkokrát trénuješ? Trénujem 8 krát za týždeň, čo znamená, že niektoré dni mám aj dvojfázové tréningy. Aké plány máš do budúcna? Chcel by som ísť na majstrovstvo Európy a tam dosiahnuť čo najlepší výsledok. Aký si mal najlepší výsledok? Najlepší výsledok bol vyhranie majstrovství Slovenska. Ako vieš zladiť školu a tréning? Je to občas ťažké, ale každý deň mám naplánovaný od rána do večera a snažím sa využiť čas efektívne. Ďakujem, prajem veľa úspechov. Iskolánk szívügyének tekinti az idegen nyelvek minőségi oktatását, elsajátítását. Fontos, hogy olyan tudást szerezzünk, amivel át tudjuk lépni a nyelvi korlátainkat nem csak a tanórákon, hanem külföldön is. Erre nagyon jó program az Active English Week, vagyis az Aktív Angol Nyelvi Hét. Most erről beszélgetek a lányokkal, hogy hogyan is telt ez az egész hetes program. Edina, miért jelentkeztél erre a programra? A programra legfőképpen azért jelentkeztem, hogy fejlesztjem az angol nyelvi készségemet, és végre tudjak beszélni egy olyan emberrel, akinek az angol az anyanyelve. Lili, hogy telt ez az egész hét, és milyen volt a lektor? A lektorral nem idén találkoztunk először, tavaly is találkoztunk vele. A programok tartalmaztak könnyebb és nehezebb feladatokat, amelyekkel sikeresen megbirkóztunk. És mi tetszett nektek a legjobban ezen a héten? Nekem a legjobban az aktivitások tetszettek, amikor például el kellett képzelnünk egy helyszínt, kitaláltunk karaktereket, és angolul elbeszélgettünk egymással. Nekem a kinti programok tetszettek a legjobban, amikor a testünket is megmozgattuk az agyunk mellett. Köszönöm szépen, lányok! Podpora cudzojazyčnej komunikácie má vysokú prioritu na našej škole a preto každý rok sa radi pripojíme do programu Active English Week. Program Active English Week umožní žiakom sa stretávať so zahraničnými lektormi a učiť sa s nimi cudzí jazyk celý týždeň. Nóri, prečo si sa prihlásila na tento týždeň? Ja som sa prihlásila, lebo chcela som používať moju angličtinu aj v praxi a chcela som stretnúť človeka, ktorým materinským jazykom je angličtina. Patrik, ako prebiehal program a aký bol lektor? Lektor bol veľmi dobrý, pochádza z Londýna, bol zábavný. Program prebiehal veľmi dobre, robili sme rôzne aktivity, ktoré sa mi veľmi páčili
a tešíme sa na budúci rok. Čo sa vám najviac páčilo? Mne sa najviac páčili všetky aktivity, všetko, čo sme robili, aj vonku, hry, čo sme hrali a páčilo sa mi, že všetci sme spolupracovali. Nie, takisto aktivity, veľa vnútorných aktivít, čo sme robili s ním, napríklad vymyslenie si vlastného charaktera a akože sme boli vo vlaku, taká hra, takže veľmi sa mi to páčilo. Mne sa najviac páčil lektor, kto bol veľmi zaujímavý a smiešný a veľmi veľa vecí nás naučil. Mai adásunk véget ért, Lúčia sa s vami Réka. és Ádám.